Lilin mix-xena politika li Lino Spiteri tant kellu sem u influenza fiha, bosta huma dawk li se jibqgħu jiftakru lil Spiteri bħala kittieb għaref u versatili. Bil-fuq minn 100 novella u diversi poeżiji taħt l-isem tiegħu, Lino kellu għal qalbu l-perspettiva soċjali u dik soċjopolitika. Fost il-kitbiet ta' Spiteri nsibu Raġel Gburi, Tad-Demmu l-Laħam, Stejra l-Valentina u Meta jdellel il-qamar. One News tkellem ma' xi kittieba li flimkien ma' Spiteri sawru x-xena letterarja Maltija f'dawn l-aħħar snin. Fil-kitba tiegħu kien hemm ħaġa li awtur ma jistax jeħles minnha, is-sinċerità, l-awtobiografija, jikxef lilu innifsu u jiena li kont nafu personalment u li kont nafu permezz tal-kitba rajt kemm Lino il-bniedem u Lino il-kittieb kien vera. Lino Spiteri kien minn wieħed minn dawk il-kittieba li tieħu pjaċir taqrax għalkemm kien jikteb b'mod biex ngħidlek simplifikat li jismu kulħadd, imma l-kitbiet tiegħu dejjem kien ikun fihom x'tomod, kien ikun fihom x'tifhem, tifhem? Kien ekonomista kemm fil-politika u kemm fil-kitba tiegħu. Jikteb jorqom, jażel, naħseb li b'Lino Malta tilfet kittieb aktar mill-Ministru. Għalkemm m'għadux magħna ċertament li Lino Spiteri se jibqa' ħaj permezz tal-kitbiet tiegħu. Jiena ma rridx inkun retoriku, imma lil Lino ma tlifniex. Lil Lino ksibnieh.